Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingpuli ka jingsio ka barek but hila ban legu ban puli da ka education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu laisan, ar riwe khandai pra. Kumshibenta ban plela di kisamla shinrang bat kan Thei ki badan ya ka sap Siat Suloi khnang bakin dubla ban mi khmat ya ka jilla Meghalaya hagiran san Yakob ki ban salong shabar ka jilla ka Shooting Association of Meghalaya kala pelong da ka lumpung Yakob Siat Suloi ya ka bala tip kum ka 8 Meghalaya Shooting Championship arajar arpulai hapo ka jingkmi jong ka National Rifle Association of India bala ajing kershan da Directorate of Sports and Youth Affairs ka sarkar jilla. Hakani kalampung Yakob kabala sedang nadok ka arp khnai trik ujliau aratar arpulai bat ya kabala penkut no haka artrik unaitung aratar arpulai la sakilang no chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing sim ubala long kum ukongsan haka sngi penkut harengkat ka jingadan lang jong kinang yalam ka Shooting Association of Meghalaya bat kiwei Shooting Championship ke Bapra, agak jala, ke Meghalaya, ke Meghalaya long haka arkudai, laipo, siterik, arterik, Julai. Di kala long ke Siso, ke job, Meghalaya pelat sapu armut kino ya Siat, haki event ke kita haru live sampling events, tinggi yo kino isimenta nak lengka jala. Nagaru Hills, Khasi Hills, Jante Hills, naru cleariat ki wani shimta. Di kalanang i sokumen ba kalanang roy. War bat kacing tip sipang ka sport. Dari wala kata ri pat so hulhi gani namar ba. Mina kwa bakan nang ya chkamat. Ni so thu ba bakan ni ka sport kalong ka ba. Kanir ko dang kala balong very popular. Lada jin bagi don leka jakai leka na jok. Kumukalo mata dah haban ni ai kumlei kepang ya Assam Regimental Center bagi la ai ngi gede jika punya lekai boroar hapo indoor bat haka long range bat nilayo ban bat ya shimta tarkom ni haban long haki si sejai Sunday nomor spai ki ai jika ita kipot di sobat oba kani ka jelekai ka kitiar ngilanang yo nang jikersian doka Department of Sports ngimpat bon ki Suloi dari ngilanang yo mo haka North East Games yo atli Suloi ngidan kam komba live how league Suloi dan dari suki nama ibaram dor Suloi rupsong dor lailak dor pasaulak ketika sport kepadam dari wala kata haru ngidan pak kino ya Siat jongi ki bawan miki jaka kendong ki bangi pak naga asian ni kersian ka bala di subsidize bul kiki di penyerap ini di ita ilong nak asian gini ya triborba kumluban merak ya gini ke sport cuma ini ya keren soccer kumlu ladaran kalat pan ajaka ini ya keren kita ajaka ba nom sim sport mungkin ajaka kita don kat tukan ni kita nom sim kita kedo bagi kuat pan ai midang ya cuma kita kiji keren but let's say we see in don la jong range ko bodak chipai ni sobat om bawat brigadier mo haka chief guest haka to North East game beladap kuli jong ka camp chipai ni om ba kani ka haka ni ka sport om ngani thu ba chipai jong ki sharp shooters all my sharp shooters are from the North East the wong na the chit ba pidon na jong range if you had your own range
ngam artatian bagi long ki nong penjok medal ke India. Masuk komen ba mata ngi la i la kejurusan Department of Sports and Youth Affairs ngin sala ban ngi la sampai kre ban host ya North East Zonal Championship sa sien po Shillong. Ngi la hosting menchua ban ngi la terwa ban host biang mata da kejurusan di sarkar. Kin poi kumpa palat spa mutki ngi la kai na pro ya North East. Nanti penkreat lembaga di state championship banjir ikliar ban ikun hapo North East but ia kam Meghalaya games kebaluan hapo ka mulai Desember kebaluan setura kani ka shooting jungi kalong online baru hoi ka registration baru hoi kani ka iu kalong da federation te kini ki ken jungi ke jungi ru baru hoi ni ki points ani udah one international judge ban bishari kini ki Bat kini ka score jungi bar khoi kapau lut ang tia poka haka ni apa ini results kalau online siapa pa federation tiga kalau very transparent kalau basyai ha kar komiles kari ka jele ka haka ba tangi ba tibet ni pois khwan aso komen ba ka squad ru ka kersan ni Department of Sports ni yo ka gran ka ba ki kersan ka por wala da kampat daplut ni ai kumlei ki be pat ki perlok ki bayan no senyang lai por joki but na ai kubor ya ki mi ki pa bahkan ni ke sport ki school mata ke sports ka ka career dengan karben ba ki mi ki pa ki no ki school ki principal ni so komen mana ki khot nang principal juga Polidu higher secondary school ma ki ka school joki ko de ka ba kersian pai ke sports de kiri kelas komen kiri am nim jutip bukan ko guri je la kai po selo di lembag ni ka kubur naka lat jerak jo piru yang patai kubur la dalong kawala baki ni ki lembag jo piru ki principal di school per ki tip bakadon ka sport po selo midon ka range la ki kwa ki kena school jo ki lawan kontak ini ban join ni di sports ta pada nga so ban ba kwa bro ban ai kubur ki principal berkhoi bakin pulih sebab macam kia ban pulih sports policy nama sports policy kalau donru kadang-kadang ka karya part aku baki kini ki samla ki bejok medal ki la rupan yo ka cash award ki donru ka scholarship kini bejok medal ki la punya scholarship ke basis nam ka Department of Sports ka cash award ka don